بله مجاری ام بردوام کن ایریشین ترکیه بو سر روجاوایی کردستانی دیچین ستوکهلم. دکتر اکرم اونش روکاری سیاسی ج ستوکهلم پایتخت سوئدی میوانی من سلاو بوده که اکرم جه نمایه کو ترکیه دوا دروجاده ایریش نکریه ایریشه گلک تند جی جیرخانه روجاوایی کردستانی بگره حتى وسجهن انرژی شیکو دبنا ارمانجا ایریشان سدمجی او بو دوگری لایم پککه روژکه یک شمیه یکی مها جوتمه لانقره ایریش بکانین از نرخاندنات لسر ویرو شیبک بله قال لك سباس يا جماعة راستي قال لك لخوت الزمان المديا كل قال لك هاد بحث كرن يعني أبرسا PKK وبويري وهاكذك إيدي راستي إيدي كرد هاترين جهة قوتلنا قضية إجعالي PKK بويري وهاذك يعني هقوس صال أنكارين 40 سال بويري ورجال يعني نجار جارات قال لك جارات لكن وهل جاري كرد أوي ببيانا وأوي بقوتنا أوي بخوازن خدي قرابي لهمبر بسكنين اللي تو انجانيش ناد يعني جبوه ده قناعتي من ايدي افرساك نو انا تتزعن الناف كردا جبوه فكاكين قالك نرني جدا هناك بيجن ولا باريد هناك بيجن راديقال هناك بيجن بدولات دوري جريداينه فرنم مهمه كي تشاوز فكره نو انجامي اف بويراك بي داويه كرن لا ان كرن حوجناك مروج بو عالم بياتي گهشتي به انجام میوه دزرارا کده بو و تفیدا کده بو نه وقتی لیر نره پر اشکره انجام میوه دزرارا کرده بو و دبرجواندی ایک نخیر خوازه کرده بو امور بیجن یعنی دولت دوره ده جبوی حوجه ناکه ایدی تدی در حقیقه که هناك بیوای انجام مهم جبوما جبوما انجامی دایی آنا ام انجامی ویش دبینی که روزاوا و باشوری کردستان ام انجامی ویش دبینی که ترکیه چاوا ایریشی كيك اكرم باشا يعني انها مثلا PKK نزاني بوكو ايريشا كي وسابكا دي انجامي وي افريشين كو تركيا لسر روجاوایی كردستاني و باشوري كردستاني بن نزاني بو PKK ويكي بله کاک جماعه یعنی بخواندی ما چما ازت لبر زانیاری به هزارا کرد زانیم چما او به ساله خودی گرایی سیاست دیگه نه سیاست این چما نزان نه لبر بلکی حوجنا که مرو قصای نایز بزانتی کرن زانی بون چوا کرن و کیل پیج خو نه پر مهمه کیل پیج یعنی پر اشکریه وان کسر خو بلکی نه او بخو بجلی وان کسر خو لدهسته وان دمای انا ای هاتنه گرتی خودی گرایی اندامی وان لی پر نمهم ایک وقت به ای بویر کریه پر مهم کلپه بویره ویه ایک البیز بویره کینه yani Kürt bir tarih haber bir şey ne ki dü zaroke Kürt'e bir nevi derip kuştundan ya girtindan ya kuştundan ve em lider kadına kod münakaşa bir bejü valla ev bu yere vazarokana karın esas ilk kirin ne mühimi esas el pistin mühimi bu ma bu bir el pistin قناعت تيمد پر اشكره يوك منو هاجي جو دبرجواندي كي دير مافيا ولا دجي كي مرا كار بيجي انجام كي كي بي كاريه لي برسا كي كاج زمان ها افتستي دبل ان هاد دبل دبي قناعت تيمد بلكي كرد هنا كي فرهتر بفكر يعني هنا كي فرهتر بفكر جو بوليتيك جو تشاز بيجن يعني هاجا جنابه تزانه تخبر كي باش تعطيب بك نو ام زانم بروجه يك نابنا عراق وتركيا هي پروژه که دخوازن ج باسره ج خلیج عربی ج کنداوا ج وقت بیش ج جه ایک نها ج دیجن فاو که نفچه دکنه یک ج مسترین جه که گمی کارم خاله گمی ور نوی داره کارم تجارت بکن مسترین چه دکنه نها او ره هم ریاض رینه و هم جریه که دخوازن دسر ج عراق بین ج باسره بین Türkiye o bugün Avrupa yani Asya Avrupa bugün her libertesteki green az bezim çünkü gele green'e balkesi ev proje bu xwazin nexwazin de Kurdistanê derbasıdır. Yani lê niha muhawala Koreya heye dixwazin vê proje yani Kurdistanê wek dibêjin bypass bikin dixwazin ser Musilê û Bexdayê re bînin ser Tirkiye. Ew yek
انجامك يوي از حال dedim. Pırsad da kak cemaat pırsak dine yani bu çel hesap ekim heki jeopolitik efsedi bir pe gredayı. Pırsad da no hat işte le Ermenistan'da de işte dora Türkiye o Kurdar gredayı kazanaz fazla bizim. Henek tarafe Avrupa betirci Anglo-Sakson و فرانسا دخوازن پروژه نابوکو هگرته دیراته پروژه نابوکو بری 15 سال هبو آجبو که کاربن پترولا آسیا ناوین بینن دسته بیکت سر روسیا رو در باسی اوروپا بکن افتشتی که نحال ارمنستان جیبو امدکارن بیجن پرچاک یعنی کراباخ بو پرچاکی به پروژه یعنی جبو چه از بیجن دبی کرد بفک لی باش لی مقاطبن کبری ساترانجا جی خود لکن هر کس کبری ساترانجا ایدی جی دو گوهره دوست و دشمنی بری گشت بدن جی دو گوهرن یعنی از پر حیف کاج جماعت پر حیف تفجر کرد و بهتری قناعتك موري قاضي بهتری باشوری کردستان دجموشه کادروی وانی یک کاربن عالم یک کاربن سرچه وری بفکرن یعنی بقاندي أسعم دكن كرد سريع خور بجاء وبوليتيك نوها اف دنيا برك ترجمونه ده الشارع كي نابرا روسيا وتشيني ولا تيرو الافا ده تستيكريه كرد قناعت تيمده پر باش ناشوبينن يعني از مثال پر باريز بدن نو انا حتى نوها چند جارا بحث كريه بتر چند جارا بحث كر حتى زود يعني هر كما بيقول يعني كرد لازم خجل حاضر بكن لسر بفكرن افشد يعني انا اف دسيمه داوي من یک مقاله یک وقت به شورابکار که کار به لسر بریکس لسر شانگای رخنا شانگای لسر رخصنا اورو آسیا اکونومیک işbir yani همکاری اکونومیک آسیا و اروپا حتی نها محنا نشروواک نه مقالات نه تشکی علمی من دیتی که ام به کرد یک yani هرما کردستان üniversite هوان دزگه هوانی نه لکونی داری خواهی یشان جهه کردات دوات شد بیش که اکرم تو زنی روشکی اوسا نها بسر کردان دهاتیه روشکی اوسا بسر کردان دهاتیه کو yani در دورا کردان هاتیه دور پیچ کرن و نها اف بویرا گود بیجی کو ام لسر وی بویری قصد کن اف ایریشا کو لانقره چه بو او کار ودانین وینا yani karvedanên wêna niha Tirkiye ve yani wisa jî diraya giştî de tê nirxandin ku hincetekî wekî tepsiyekî zêr de bidê destê wana û vê hincetê bi kar bênin. Tu çawa dibînî keke? قناعتك من راسه يعني كثير ورده فكره راسه يعني اي اف يعني امريكاني ور بالكاي جماعه تخو بروجه وقت مقو يعني كرد برشاكي في بروجه كرداجي مثل الحياه درجاكي ليه لفر كرد اكتوركي اساسينه يعني كرد ببوي فاكتوركي اساسينه كرد لفر وقت مقو نو انا بروجه تركيا وعراق خواز بكتر كرسان ده بروجه چين خواز بكتر كرسان ده يعني كردستان بجهه كي ورده حتى بروجه نابوكو سر باكوري كرسان ده يعني نابو يعني از خواز بيم شي لي كرد پر پاسیو دیوی مثلا ده نکارن فهم بکن یعنی از بگویی بلکه غلط نکنی که یعنی نکارن ام به سری خب کردیشی که جه کردا اوید افتسیت تشابه دبن یعنی نابینا بریکس و شانگهای و ناتو یکی تا اروپا یعنی کل جه وان کیه کل جه کی چاوا کار بسین جبویه کای جمال اوسیت دبیجرا لی یک اف بویرا کرن آنها اف بویرا کرن دخوازن کردا جواب پروژانا بایپاس بکن به تایبتی ایران و ترکیه yani ne hesabıyon Kürt faktörek bin yani aktörek bin de bir proje kil her ama rozatan indi ku navin de bir jibovici de dixwazi kurda bypass bikin dixwazi kurda zayıf bikin و az qanaatك مو ورا هيبيدارم اساس بن هيبيدارم ليه القناعات بدور يعني الروجافاي كرتان كرشكتن وكرشكتن نجبو ايروشكتن بلي بو يراشان روجي ده كرد جبري بركي بتر دي صار بحث كر وتاعي جمكو كرشكتن كرد درنگمان نهار جبو باشوری کردستان بیگمان باشوری کردستان سیاست کما خود ماشین لی لورچی یک جماعت یعنی تشتیک نهار دورا باشوری کردستان ده کرد تشتیک دورا وان دبن بهتر برای خدانه هندوری خو و بویری هندوری خو مناقشه جبو ده yani devletat yani ev devletli mintiqe taybeti devletli mintiqe yani نهار جنابت زانه ve hafta peşabe az باورdik هگا نشاش بن
Serok Veziri Irak'ın çi Moskova zanı. درسته Yani em dibinin li dora Kurda lîstikek mezin çiye dibe. Eger Kurd pir bi dîqet hareket nekin bi taybetî bi heta Başûrê Kurdistanê jî dixwazin Başûrê Kurdistanê bînin nokta sala 1970 ew jî mala Xwedê ava kir di diyasaya bingehîya Iraqê de heye. Yana İran û Tirkî dixwazin wê jî ji ortaya dakin. Yani ji bo wê de eger Kurd lê nemiqatilin baş taqîb nekin Kurd digarin gelek wenda bikin. بله گلک سپاس بوده دکتر اکرم önən شروع کاری سیاسی استکهلم گلمم